Iya apa ba, jong saya laku ke PC jong. HP ria kak, ikan kutekun. Mau nak kena setire kak tuan. Laku nak kerogen nunduk ke HP. Bagi along polong ruah. Lah cero are yar. Nyaman lah nak kena ngot. Nanduk ke HP. Tahu cantan di bini. Tak mon kau ben kaki ya. Dan di kepolongan. Tak tahu. Bisa cara ke HP deh. Lek bina kana. Iya kak tuan. Oh iya kak tuan. Diberin kerap roh kita nyongo ya. Entar yar. Ken sekejap. Andi parlor wo ce manengko. Mun seduhun kok ken cuek lebur mon ke kerak ya. Pola na abi tader marken corona. Leji kak tuan. Kita dingin ya. Apa ya? Cek corona setire nampil pole. Tampil dek remayar. Nampil kak tuan. Corona setire bede pole. Ken benih corona na manusia kak tuan. Corona na sape. Iya. Cek kaki yar. Dan mau tungin diri di mabai kaki. Diberin sengko kak tuan. Amain kontak matuang. Le, setiap saya pentatang ke leji yang banyak mah tembarkan corona aja. Makin yang cek nih serayar. Mang kena ji kak tuan. Arkena sapi setia toron. Ili tuh lidin kaki yar. Jual sapi nah. Iya mau nengko kak tuan. Cek tak ngubu sapi. Lah iya boleh kak tuan. Setia ya. Mau melihat daging sapi serote ngati kak tuan. Pelan sapi setia kak tuan mengandung corona kak tuan. Pas bisa ke pate bisa ngakan dia. Ya kaki yar. Lenemu di mapole tungin dia. Yo le diri dise kak tuan. Polan dise ji pas bede kejadian. Makan daging sapi ji pas mate kelakun. Ya beningan ji konsep yar. Kan tak temu yar nak kana ji mati dek remah. Kana ji kelakuan si mati beni tapan ngakan daging ji pah mate. Sambin pate yar. Pangeran si Andi. Kaki kutu pertaji ke dia. Ajel je dari sampai nak kana sing akan kele pangeran kapi. Ngerti ya? Ya iya kak tuan mongko jina dari pangeran ke kapi. Ben pole kak tuan. Nak kana si mate beri le jua. Ngucap de tikor panakut kak tuan. Oh konya kak. Aba iya le. Gimana kau tahu kau na apa le me kepai ketungi ngarok dinna de iya. Bor lah tak ada pak ada dinna. Tak justru ji le. Cina tinta tina de pak de nak ji ya. Ri berin banyak nak kena yambe. Mai mun mola no. Dia mak Tommy. Usaha kerja tak kau yambe ko. Apa saya kata aku? Mayu. Mereka kak tuan. Oh iya. Iya le. Yelah kak. Oh iya. Ya. Siapa kaki apa entangan ji ya. Mole nak kana. Ya cereng si kebantang ko ongkuan kak tuan. Dei. Ya iya yar. Memang bener. Emang kaki tak takut si mole ya. Cek kayak kak tuan. Tadi king tak teman taruh kaki kan kak tuan. Imun kok king tak kau ketindatin ji kak tuan. I percuma can rita nu kak tuan. Engkau sayang kui jagit kolek ngan rida iya. Iban pole mon tindatin tak kira kambek kangko kak tuan de iya. Ini dah ya. Ile burpah mate du kali. Ya mangka yar. Mangka thuming tak nakin ngolak. Imun de ya. Ya mai bubar kah. Si anak-anak ada kak tuan. Iya memang. Lemole. Lagi dia remai semua udah Tommy. Ya minum pon kakek kau takut semua le. Ini dia je. Boh takut yamba kau umur le. Ayo mon dia. Gimana Tom? Ya, lah Tom. Enggak ini. Cek muka tua.
Anyar ki buruk angko. Bahat magang takok ketindet dia. Lek. Ah, segala aku lagi mulai miu. Mulai. Mobil tu nikah he. Tas wiji he. Mah nak kon. Orang di tu ubi. Sa. Dia dah tak kenal ku ya. Saya nak kana itu ngingan dia. Tak buru. Buru. Oh. Apa lebar ki buru na? Ini berderot-rot berjari. Apa ki buru? Mi corakin tak nyala. Jangan lupa subscribe.